يبين وجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله الله Alo zany sacrifice zany atsika mampianatra fahitatsika fa atsika mahazo tombontsoa be aminazy. واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي. Atsika zany manampy olo lafa atsika nino mahazo tombontsoa am Allah subhanahu wa ta'ala. الله الله على الازهر. الله Oka atsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amitsika. على الازهر. الله اكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها وكفيها. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فمنص الله عليه وسلم تنتجيك من فائدتك مسافيد نعملتك إذن الله. فمنص الله عليه وسلم ولنا كري منايك في اليون زي كمرات زي فانتنين بيتك بي إذا نعملتك إذا سكزتك إذا النعاية كوين تيتك نمتك تام الانيفرسيتي وات إذا نمتك تام بياسان إذا نمتك زيويل تنا مكاي تتك زي فانتنين زن تتين نامنا يوز إمباكت ونفين نتك اتكم جامني أم تنارابوي الصديق يوزن كامارادي نف أزم تنو السويد سويد كيزان فامارينن سويد كيزان أولا زوت كيسان أولا نكري يوم فين دكان نامنا توكو أولا نكري زوي أبكيس نمفين نامنا أم نفتونا زنا تشيكوي مندال فساوت نزين فيننا يوزنا تشيكا ما يبقى إذا ما اللي فينا نمشي أم نفتونا ويتشكتنا متدبون تدبنا فينا يوتشكا ما فانشا إذا ما اللي فوزي تفونا نمشي أم نفتونا تشيكا متدي كونسي يوتشكا ما يتفونا إذا اللي نمشي زي ما نفتشيكا يوزن صديق نامن أبم تيمو صديقي أزم تيمو صديقي فهمارين ويقولك زن هتونغا فمن صلى الله عليه وسلم إذ نميتك أنا أبو بكر الصديق سجاء أبو بكر أولا نسنامن فمن صلى الله عليه وسلم تلنال أي أبو بكر أول زيوين نكارين فمن صلى الله عليه وسلم ننام فمن صلى الله عليه وسلم زين بدن أبو بكر زين زاني زنبتك فمن صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ينسنامني فمن صلى الله عليه وسلم فين سكيم لما يفعل فين نزاني فين نزانا كولوبيل اشتونا تسكا زاني مندال فين نساوس اشتونا زاني تسكا مندال فين ميفن اي اشتونا كو زاني تسكا وي ميت ملايين ميت فالفال ميت مندال بروبلم موسان جافا فايوم زاني فانتيني ايزا ولنا ماتشيكا من إيوة تسكا مع فانتا فاوي إيزا لتنا نماتشيكا أم اشتونا زاني ساوس nambaya ndo manafaindena na crazy lazali asambana nambaya ndo zavatana efatra hitamina sambaya zany vanalohany fahazoatsika nino faninatsika zany fianakaviana sambatra faninatsika fianakaviana zany hoe mitahika atsika manampatsika amin'ny zavatra hoe zavatra tsara ary faharoa nambaya ndo zany fananatsika zany zany olo izy manana zanaka izy mahita izy mahatsapa hoe fahasambarana zany izy mahatsapa izy falifaly mahita zanaka ay ny fahatelo zay nambarandreo hoe fananatsika rizika halal le atsika amin'ino miasa amin'angorontsika atsika mihina an'ino vola zay nazotsika halal io zany ino fahasambarana atsika mividy tomabila amin'ino vola zay nazotsika halal ay ny fahaefatsy zay nambarandreo manambara manafahendrena hoe fanaovantsika asa anankiray na hoe projet anankiray na tetikasa anankiray zany ke le tetikasa iny zany tsika zany le réussir amin'ny tetikasa zay nataontsika iny atsika mahatsapa hoe atsika samba zany ay zany teny fahadimy farany zany hoe fananatsika namana tsara fananatsika namana tsara anao mahatsapa hoe asambahany satria le anao baka voyage le anao zany manantona izy
izy mahatrazo mikekanao anao gaga misy le 30 minutes anao miresaka amin'ny telefony, izy manontany halinao, izy na izy mandeha voyage nanao mandeha voyage na tsy madina teny aminazy. Zavatsika fananana zany namana tsara. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab izy nilaza hoe amin'ny dunia ty hatsarana eto amin'ny dunia nambarana zavatra anankitelo. Hatsarana eto amin'ny dunia anao zany mahandrama le hatsarana amin'ny dunia ty zavatra anankitelo. Nambarana Omar ibn Khattab vanalohany le fanaovantsika dhikrullah, fahatsiavantsika Allah subhanahu wa ta'ala, fipetrahantsika amin'ny majalis fivovoany miresaka Allah subhanahu wa ta'ala, fanaovantsika adhkar, dikan'izany mbola tafiditsika fahatsiavan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ny faharoa nambarana Omar ibn Khattab izy milaza hoe le fotoana tsara zany pitsahantsika le aika amin'ny namatsika. Anao le ampetsika amin'ny namanao, anao fampiresaka zavatra tsara, zava io nisan'ino hatsarana eto amin'ny dunia. Ay ny fahatelo nambarana Omar ibn Khattab le fanaovana salat marina, fanaovana tahajjud ifadantsika amin'ny alina. Dikan'izay namana io mety possible io mitahika antsika amin'ny zavatra tsara, namana koa possible mitahika antsika amin'ny zavatra ratsy. Fa antsika fô mila mahay hoe iza ny tokony aleoko namako mba ahafahako mitahika izao amin'ny lalana tsara, ary iza olo tokony atako mba ahafahako mankalavitsy izao amin'ny zavatra ratsy. Ino zany le fiantraikany fananantsika sakeza zay? Anisan'ny fiantraikany zay fananantsika sakeza zay vanalohana aminazy zany, io zany manome tsika zany relation tsika ndraiky tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Ohatra tsika manana namana tsara, jereo fa hoe izy mikaiky anao, zio ny lehan'ny salat, zio le fanompoana Allah subhanahu wa ta'ala, andao atsika nitandreny ta'alim, andao atsika nitandreny dars, andao atsika ndeha nahika programme maro samihafa mosquée. Zava io zany ino manerika atsika, mety atsika mety meloka fa izy zany mananitra atsika hoe anao kazanino, kaza manao zavatra toetra karaha io le fiantraikany zany fananana zany namana tsara zany. Mitahika atsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Diketsika mila misafidy hoe iza tokony aleoko namana. Mila mba manam-pahendrena anankiray zay ambaraza iza le namanao mba ahafahako mahambanao karakory le toetranao manoloana ny tomponao Allah subhanahu wa ta'ala. Iza namanao afaka mahambanao hoe karakory toetranao manoloana ny tomponao Allah subhanahu wa ta'ala. Ay faharoa, io koa zany le impact zany fiantraikany zany namana tsara zay, io misy fiantraikany ino amin'ino amin'ny la famille-tsika, io misy fiantraikany zany mamporisika atsika manino manao tsara amin'ny la famille-tsika, manao tsara amin'ny ray aman-drenitsika. Ohatra atsika zany manana namana ratsy, ata ray aman-drenitsika mitenao kaza manao zavatra karaha zay, fa zavatra ataonao tsy tiako, lasanao azo impact ny namana ratsy zay, atadinanao manajary aman-dreny zay. Atanao tsy mody an-trano hainao tsara fa andro haly famille anao tsy mody an-trano, ray aman-dreny atonga saloha, nefa anao manana namana ratsy, izy ata tsy miconseille anao hoe ndananao izy. Anao koa manana namana tsara, izy no miasa aloha ndananao mety fa manao zay miasa aloha. Zany ino fiantraikany hoe fananany zany namana tsara zay. Ary ny farany zany, io zany raha tsika manana namana tsara, io zany misy fiantraikany amin'ny fahatafitantsika amin'ny zavatra anankiray zay. Atsika misy namana tsara, izy mety mamporisika atsika manaovanao zavatra zay. Hitanao le projet zay niteneninao io, tohizo fa projetnao zany projet tsara. Fa ohatra anao manana namana ratsy, iafy tsy miconseillenao amin'ny zavatra zay, fa izy miconseillenao amin'ny zavatra ratsy. Fa finoana al-Islam mamporisika atsika hoe amin'ny fananana zany. Nambarana tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Amin'ny fotoana io zany olombelo zany hoe le mpisake zany lasanino fahavalo afatsy olo zay muttaqin, olo zay matahotra Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika zany mijereva manomboky izy tokony aleoko namana. Jereva meza misafidy hoe iza olo zay mety mitahika izy amin'ny fanataona Allah subhanahu wa ta'ala, zany miezaka manao namana aminazy. Fa atsika mijery aminao sallallahu alayhi wa sallam, jerevantsika iza namany والصحابة بأنصار المهاجرين. Zava zay karakory fen'ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam tamin'io, azava koa karakory fen'ny sahaba nanoloan'ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, satria sakezandreo tsy iza fa alayhi salatu wassalam io sakezandreo. Atsika afatra
watsika yezika dit namana zay namana zay mankahitatsika Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.